Oltun Okat Kavarcı Otarkan'dan katılışçıları. Bugün günge 19. Yanvar 2025 yıl biz Nokatarına karşı bir aylık ötüne geldik. Sol jere bir ayında çoğun alaman ula kol jatat. Jana soyal bayık başı konikler жазып koyunlar. Motorlar. Karаңыздар. Motorlar az şu yerге meymanlar kirep ya. Karаңыздар. Çoğuya dua verip koyun da şu toy berip atkan bolaga. Allah Teala'm bendelerge şunday naz nimetlerdi berisinde oyun kutular jaratıp biriminen birini uçaştırğandan maqtawlar olsun. Peygamberimizge Allah'ın salatlar olsun. Allah Teala'm şu çetke kelgen adamların barlığına tınçılığını versin. Tokçuluk, molçuluk bolsun barlığıyla hiç jamandyk körüşmesin. Barlığı şu jaşlykta жүрüsün. Her daim nasip bolda jaşlıklara jayılsın. Şu toykan Akıl ikam, Sultanbek ikam dağı şu koşkanlar menen koşarıp koşa qarısın. Allah'ın bergen ömründe жақсылықтар мен өткөрсүн, hiç жамандык көрүшпөсүн. Балдарда hem kızlar hem nereçeler hem бардыгы жақсылықтарды сөзүрсүн. Hiç жамандык көрүшпөсүн. Başka yerde şu kelgen jumla jutkam Allah'ım tınçılığı mançılığın versin. Daim şunday toylar bolsun. Şu toylar bardyğı nasip kılgан bolsun. Şu toy bolgan kişilerine balabızdan omursun bolsun. Şulam gelecekte Kırgızstan'a Kırgızstan'ın hizmetin kılan gerektiği Allah'ın suygan sünkündü baldardan bolsun. Daim Allah kadalagan, Allah'ın kadalı baldardan bolsun. Bizim tilegimiz şu, şirkeken baldargan, yenisinden bardıgan rahmat. Tınçılık olsun. Siz neresi olasınız? Yapacağız onu. Ben Dan Sultanbek'in apecesi buldum. Nemeniz sülep duan verip koyun kıskaça kılıp. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün munan biz toylardı ötkörüp atat ekenbiz. Şu Sultanbek'tin Sultanbek çoğun atası kaçıp berip, balası Alyaskar'da sünnet toydu koşup ötkörüp atat. Rahmat Sultanbek'tin iştiğe iyigiligi, Allah'ım özüge den soluk versin. Şuntu atasını esitip, şuntu aş berip, küreş ötközüp, munanti ulaktardı berip, şu elde biri menen ынтымакка, достукка, биримдикке чакырып атат. Bunu menen бул жерде бир гана кыргыз эл эмес, башка Өзбекстандан, Тажикстандан келген дагы меймандар болуп атат. Ушуну менен баарыбыз биримдикте, достукта болушуп жатат. Ошондуктан мына Султанбектин башын Аллахым таштан жаратсын. Зоболосун мындан да бийик кылсын. Аллахым беренин унутпасын. Şu бала чакасы менен, ата-энеси менен, үй-бүлөсү менен, жалпы туугандары менен Аллахым эки дүйнөнүн бактылуулугун берсин. Эч качан кам болбосун. Эл алдында жүзү жарык болуп, кадыр бактуу болуп, şu кыргыз элине кызмат кылган чыган жигиттерден болсун Султанбек. Кем болосун. Шунун катарында баарыбыз эли журтубуз менен, тууган уруубуз менен, бир туугандар менен, үй-бүлөбүз менен тынч аман болойлу. Şu жерге келген эли журттан тынч аман болсун. Şu улакты жакшы өткөрүшүп, şu койгон сорундарды баары алып кетсин. Сорундар бардыгы насип кылсын. Şu балага дагы рахмат. Элге ушундай жарыя кылып атасыңар. Рахмат. Allah den soluk versin. Eki dünya yüzün jarık olsun. Hiç жақсы kimse jamandyk körбөгүн. Daim şunday elge kızmat kılıp жүрөйүн. Allah'ım den soluk versin bolsun sana. Motoğunlar Nokat rayona belirip aylık ötün bel ayında çoğun ulak kol jatat. Karаңыздар adam sany köp. İçki işler hizmetkerlerine de tenin rasılık biliriz. Yette satып koşat motoğunlar. Motoğunlar mana şu jerde. Baş baygesi şu eken, motorlar. Baş baygesi şu, birinci olan. İkinci olan ne yapacak? Qayerda bo'lasыңар? Belerdik. Qanchaga qo'ysinglar? 7'de.
Ekide? Yok, 7. klas bu laka. Qaysi mektep? Josh. Josh. Umutluğundan adam sonu çok karamasa. Bizge жардам берген спонсор болгон Ноғат районундагы компания банкынын жигиттери тренер алып беребиз. Ошонун бирге ушул той берип аткан Султан Бекутазга алла разы болсун демекчибиз. Бизди чекер ушинтип сыйлап жатат. Алла разы болсун демекчибиз. Бизден алыстабай лайк басып көрүп жазып коюңуздар. Муну да көрсөтөбүз. Ноғат бала жөнөтөт каналдайм сиздердин